abakomando babiri b'abarundi bamaze gushimutwa na mama 23 hariya muri Uvira. Ni nyuma y'amagambo akomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ashimira bamwe mu basirikare yohereje ku rugamba ngo kujya guhagarika ibitero u Rwanda rwatekerezaga kugaba hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ngabo basirikare batatu rero ngo nibo ngo bahabije ingabo z'u Rwanda arizo RDF ngo bituma ngo u Rwanda ngo ruterekeza hariya mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma rero y'ayo magambo akomeye cyane ya perezida Evariste Ndayishimiye, mama 23 ishimuse abakomando babiri bakomeye cyane hariya muri Uvira, anariko wazalendo mu bice bitandukanye azigamba kuba zashimuse abasirikare nabo bakomeye b'ingabo za mama 23 hariya rwose muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimirwano ikomeye cyane iramutse muri Rucuro, ibitero bya mama 23 kuri SMC Nyatura. Turi buze kugenda tubibabwira. Iyo Nyatura rero ikaba iyobowe na General Autoproclamé bita Bigabo Muduse, nawe turaza kugenda tubabwira ati bimeze bite. Turaza kwinjira warikare imirwano iramutse yumvikana mu duce dutandukanye wo mu gace kitwa Ngenge, Misambo ndetse na warikare centre ishobora kwisanga mu bibazo bikomeye cyane. Sibyo gusa kandi ahitwa Misinga muri groupement ya Ikobo na Kirumbuku anariho wazarendo zigamba kwa zarashimuse abagenerali cyangwa se abayobozi bakomeye muri mama 23. None habyutse panike ikomeye cyane mu gihari ya zabijabo bakunze kwita mucogati, kwita mucogati. Hariya rwose za Murenge inka zirenga 50 zanyazwe nabyo turi buza kugenda tubyinjiramo. Amerika yashizo General Dani Kayena ugomba guhiga FRDC plutôt FDLR n'imitwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. mama 23 yaba irimo nabyo turi bugende tubitotoraho gato. Rero imirwano ikaze n'ubundi ibyukiye muri village cyangwa se muri ville yitwa Kimburungu muri groupement ya Ikobo muri territoire ya Warikare, naho turi buze kugenda turambura. Umurambo wa Lieutenant General Peter Chilomwami umaze amezi arenga 5 ariko abiwabo barimo barataka, dore ko n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwabirengagije. Abagiye gushingura rero nonaha babyukiye imbere yaho bashinguye uyu Lieutenant General Peter Chilomwami basaba ko leta ya Kinshasa yabarwanaho bakisubirira iwabo, dore ko ibyo basezeraniwe batigeze babibona. Ni ikintu gikomeye cyane. Reka ngubwire ko General plutôt President Kabila ubu yamaze gukurwa mu mafoto y'abayoboye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bino bisobanuye iki? N'urwango rikomeye cyane Tshisekedi yanga uwamusimbuye. Za sharing rero ziramukiye muri centre ya Nyabyondo, naho turi buze kwinjira tumenye ngo bimeze bite. Namakuru rero agiye kukugeraho anyuze kuri Hot News. Hot News nicyo kinyamakuru cya mbere kikugezaho amakuru ajyanye n'umutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Rero niba watangiye gukunda ibyo dukora, mureke dufatanye muri urugendo, kanda subscribe tujye tubana mu makuru ajyanye n'umutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Uyu munsi rero mu mujyi wa Goma bimeze bite? Niho hantu tugiye guhera. Icyo usabwa no kumva kino kiganiro cyose, kuko hano tugiye kwibanda ku makuru yize trustable news, breaking news, trustable news, updating news. Niyo makuru tugiye kujya tubahereza hano kuri Hot News. Hot News bisobanuye amakuru bundi ashyushye yayandagezweho, n'ubundi niyo makuru tugiye kujya tugira tubatamo umwanya kundi. Rero uyu munsi mu mujyi wa Goma hagaragaye umurongo w'ibimodokari byinshi bigera ngo muri 64 bya zino za Burende ndetse n'amatata, aho bivuga ko zino modokari zerekezaga hariya rwose muri za Rumangabo, aho zigiye kuzana abasirikare bagera ku 9,000 bakoze pass out cyangwa se bapasinze. Rero bana basirikare akaba ari n'ubundi abaza gufasha mama 23 intare za Sarambwe kurwanya ubutegetsi buriho bwa Kinshasa ndetse no gukomeza kwivuna abanzi
mu duce dutandukanye. Amakuru aravuga ko aba basirikare badeployinzwe bagiye kudeployingwa n'ubundi hano mo hafi ya za Isange werekeza muri za Uvira, bakajya guhangana rwose kugira ngo bakuremo hariya hantu ha Uvira, ngo dore ko Uvira ari inzira, ikaba indiri ya FDLR, ikaba indiri y'abasirikare b'abarundi ngo banyuramo, ngo baje gutesa umutekano muke ndetse no gusahura no gufata ku ngufu bamwe mu bagore bakorera ubucuruzi bwabo hariya muri Uvira Centre. Rero bino bikaba bituma abanyamurenge bakomeza kwicwa umunsi ku wundi. 23 rero yakaniye ivuga ko bano basirikare bose basoje imyitozo bari buze kubagabamo ibice bitatu, bamwe bakerekeza Walikale, abandi bakamanuka hano za Masisi, abandi bakerekeza hariya rwose za Uvira, aho basanga abagenzi babo n'ubundi bagomba gufatanya mu rugamba rukomeye cyane bitegura kuranduramo igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR, Mayimayi na Wazalendo. Rero za sharingi ziramukiye muri centre ya Nyabyondo. 23 bivugwa ko yarashe abarwanyi ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye guhera ku isaha y'isa 8. Rero niho izi za sharingi zabyukiye. Ni sharingi zikomeye cyane, byakomeye 23 irimo irarwana cyane bikomeye cyane na Wazalendo na FARDC. Mu duce twitwa za Butsundo ndetse na za Kinyana habereye imirwano, ni ahakomeye cyane. Ni imirwano rero yari ikomeye cyane yagiye igaragaramo no kuza za ramforo zikomeye cyane. Rero ingabo zirukanze zirutse cyane zerekeza mu gace kitwa za Rukweti. Rero urumva ko ni imirwano ikomeye cyane iri kugenda iba muri utwo duce dutandukanye. Rero nkuko nabibabwiye mbere yuko tuva muri za Uvira haravugwa urupfu rwa General James, ngo yarashwe na mugenzi we General Kamama. Uyu rero General James ni umujenerali wari ukomeye cyane hara mu ngabo z'u Burundi, aho yarashwe na mugenzi we w'umukongomani bita General Kamama. Rero ni urupfu rw'uyu mujenerali nyuma yuko ahariya mu gihugu cy'u Burundi bizihije umunsi wo kwibohora, bakavuga ko bagomba gushimira abasirikare, ariko ntimugire ngo nabibasiye mwebwe Barundi. N'ubwa mbere mu mateka kuva namera menyo, kuva isi yabaho ahari umuperezida aho kugira atange umudari w'ishimwe, ahubwo atanga amafaranga ashimira abasirikare, akabashimira mu ruhame. Mwibutse ko miliyoni 3 zatanga guhara mu gihugu cy'u Burundi ni hafi 400 by'amafaranga y'u Rwanda, ni hafi amadolari 500 niyo yavugiwe mu ruhame bashimira abasirikare. Berekana ngo karibo ngo batumye ngo mwanzi ngatinjira hara muri Uvira ngaje kurasa ngo igihugu rwose cy'u Burundi. Rero ibi byakozwe n'ubundi na President Ndayishimiye. Rero ngo byaje gutuma bano basirikare bari hariya muri Republika na Demokarasi ya Kongo muri Uvira batangira gushamirana, baravuga ngo murebe abantu uburyo barimo kubashimira, twebwe batadushimira. Ati kuba babahaye yari amafaranga ngo bagiye kwirirwa ku kiyeri banakirareho. Ibyo rero byatumye uyu mujenerali James asiga ubuzima, ndetse aho yishwe na mugenzi we General Kamama. Akaba rero uyu mujenerali w'u Burundi rwose atakibarizwa ku isi y'abazima. Namaze kukubwira ko Perezida Kabila ifoto ye yakuwe mu mafoto y'abayoboye ubutegetsi bwa Kinshasa, bukaba rero bwamunabujemo bukamukuramo. Ibi bigaragaza urwango Tshisekedi Fashi yanga uwo yasimbuye ku butegetsi ari we rwose Kabila. Rero nyuma yuko agaragaye mu bikorwa bya 23 mu gusuraho 23 mu kuganira n'ubuyobozi bwa 23, biravugwa ko yamaze kuba umwanzi w'ubutegetsi buriho nonaha, akaba ariyo mpamvu yakuwe mu mafoto rwose, ngakaba atazongera no kugaragara ku rutonde rw'abayoboye Kinshasa. Rero bino ngo byarakaje Kabila, birakaza 23. Intare za Saramwe ngo zambariye urugamba ngo zenda kwerekeza Kinshasa. Indege zamaze gutegurwa. Tunavuga gato ku ndege, leta ya Kinshasa yarashe indege y'abasivile
ivuga ko ari indege yavogereye ikirere cyabo kandi itarizwe. Bibutse ko biriya bice yarashemo birimo abanyamurenge, ari ubwoko Tshisekedi azira cyane, ari ubwoko General Masunzu azira cyane. Rero ko bafata umwanzuro wo kurasa hariya hantu ngo ni igitekerezo kigayitse cyane cyavuye i Kinshasa, kandi biba no ku munsi wo kwibohora, bibaza uburyo hibohora bakeya abandi bakagenda basiga ubuzima. Ibyo nabyo rero biza gutera ikibazo gikomeye cyane. Rero imirwano murabizi ko yatangiye ku munsi w'ejo, itangira mu gace kitwa Kibati. Rero iyi mirwano twayibabwiyeho, ariko reka twongere tuyibabwireho noneho duhite twinjira kuri update za Kibati. Imirwano irakomeje, imirwano irakomejwe. Rero ikintu gitangaje hano za Kibati niko mu mirwano yabaye hano za Kibati bivugwa ko M23 yabonyemo abazungu batatu banamaze no gufatwa. Abo bazungu batatu twagiye tubabwira iby'abamarisineri benshi barenga 300 binjiye muri Uvira. Biravugwa ko ari indege yabakuraga hariya muri Uvira ikabambutsa iberekeza n'ubundi hariya muri za Kibati, muri za Warikare, kugira ngo bagende baba deployinga, noneho bagenda babagabanya bavuga ngo bano bamarisineri. Reka turebe rero abazungu bagera kuri batatu bo bamaze gucakerwa. Ese koko naba FRDC cyangwa nabakera rugendo? Nabyo turacyategereje kugira ngo tumenye ko amakuru tubaha n'ubundi yizewe. Wazarendo zirigamba ngo gushimuta abayobozi baba 23 hariya za Masisi. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ko ku ruhande rwa M23 nagerageje kwandikira Wiringoma ndamubaza ati se abasirikare banyu baba bashimuswe? Wiringoma rwose yavuze ngo umwana yikirigisa araseka. Ngerageje kumubaza yambwiye ati igisubizo gikure muri iryo jambo, umwana yikirigisa araseka, biri kubabwira ko nta cyabaye. Hano rero za Rucuro niho habyukiye imirwano ikomeye cyane. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro, nizere ko ugeze hano wamaze gukanda subscribe ukaba inshuti y'akadasohoka. Mu minsi mike yani mu byemera tuzabashiraho urubuga rubahuza, noneho turushaho kugenda tubana muri aya makuru akomeye cyane. Hano za Rucuro M23 iramutse igaba igitero gikomeye cyane kuri CMC. Ni Nyatura ziyobowe na General Autoproclamé Bigabo Moduse cyangwa se Modis. Rero uyu Modise toi Modise toi rero muri utu duce uyu General Bigabo ayoboye harimo agace kitwa Kibunanwa. Kano gace ka Kibunanwa habukubitiyemo amabomba akomeye cyane, ndetse na kano gace bita Busukuru na kano gace bita Muhimole naho habereyemo imirwano ikomeye cyane. Rero imirwano iracyakomeje nubwo M23 yagabye igitero, ariko imirwano iracyakomeje. Ni nguko mu gace ka Warikare imirwano naho iramutse yumvikana mu duce twa Kayirenga, Ngenge, Misambo. Warikare centre ishobora kwisanga mu bibazo bikomeye cyane bitewe n'iyi mirwano, ikisanga n'ubundi yigaruriwe na M23. Murabizi hano M23 yari yahavuye ubwo amasezerano yaberaga i Doha muri Katari. M23 iravuga ngo reka tubereke ko twebwe tudashaka imirwano, tube tuvuye hano i Doha, tube tuvuye hano muri Warikare centre dusubira inyuma gatoya. Ariko andi makuru dufite kwari kugira ngo M23 ibone ko izataka hamaze kugera n'ababirigi. Iravuga ati reka tureka ababirigi baze twasige imitego, twasige twakamera turi spyable, noneho tuje tureba uburyo twamanuka tuza kurangiza umwanzi. Rero ahitwa za Misange muri grupoma ya Ikobo hariya neza za Kirumbuku na hariya neza za Muri naho haramutse panike ikomeye cyane. Mbibutse ko cyangwa se tubabwire neza ko hano ariho Wazarendo bavuga ko bashimutiye abasirikare babiri ba M23. Urumva rero habyutse panike, abaturage bari kuvati muradukwegeye, kwamuvuga ngo mwarahashimuse abasirikare, noneho kabaye abaturage bafite ubwoba
bazi neza ko ma 23 igiye kuhagera ikabarangiza. Imurenge rero inga zibarirwa muri 50 zanyazwe mu gace bita Bijabo, hariya neza abantu benshi bakunda kuhita muco hagati, hariya niho hanyazwe. Birakomeye. Amerika nayo ariko yohereza uyu generali, nabibabwiye mu ncamake. Rero uyu generali akabaje guhiga imitwe yitwaje intwaro muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Ese azagira mu bice ma 23 yafashe? Nabyo turi buze kugenda tubitotora. Nandikiye umwe mu bavugizi bayo bijyanye na politike kugira ngo tumenye ngo bimeze bite. Lawrence Kanyuka naza kugira icyo dutangariza, turi buze natwe ko twabatamo amakuru akomeye cyane. Nuko rero bimeze hariya muri village kabisa ya Kirumbuki muri groupement ya Ikobo. Twabibabwiye byuko Wazalendo kabisa bahangayitse cyane bitewe n'ibyo batangaje ngo bishimye aho batishikira. Rero birakomeye cyane. Rero za Wazalendo ngo zihanganye cyane na ma 23 hano muri Ruwanjo na kano gace bita Banamule hafi neza ya za village ya za Buhimbu. Nukuva ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane. Rero aho Wazalendo bamaze gutangaza ko ari nabo bashimuse abasirikare babiri ba ma 23. Rero muri iri joro imirwano yabaye ikomeye cyane. Ma 23 ishaka kubarasa ikabarengera cyangwa se ikabakubita bakanyaruka ku buryo biza guhinduka ibindi mu birindiro hariya bya Ikobo gose. Bashaka kubakuramo bagakizwa n'amaguru. Rero reka twinjiye kuri iki cya Peter Chirumwami. Peter Chirumwami yari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Umurambo we ukaba umaze amezi arenga 5 yose utaragira icyo uvugwaho na leta ya Kinshasa, ikaba nta n'icyo yageneye umuryango we. Urumva umujenerali wagwanye bakaba batanabakubita vraiment n'amafaranga y'inkoza amarira, ahubwo bakagwana no kuzarana ba marisineri. Ni ikintu gikomeye cyane. Ni biri kubera muri Kongo. Murekero dukomeze tubane mu makuru yacu tubagezaho umunsi kundi. Turibuze gukomeza kugenda tubana. Mukomeze mukundi ibiganiro byacu, mubikundishe n'abandi. Rwose hano niho tugiye kuja dutotora amakuru y'ibibera hano hirya muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ibibera ku isi, ibibera mu Burundi, aho tuzibanda cyane kwa bino bihugu by'abaturanyi, aho turi buze kubabwira ubugambanyi bukomeye cyane Uganda yahuye nabwo. Rero ubwo bugambanyi ukaba bwarafashe abasirikare benshi ukabashira mu kaga, ndetse akaba hatangiye no kugaragara ishimutwa rya hato na hato hariya mu gihugu cya Uganda. Uwo bita Bobi Wine akaba yamaganye cyane igishimutwa rya bamwe mu bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Uganda bwa Kaguta Museveni. Anariko hariya rwose mu gihugu cya Kenya abaturage bakomeje gusaba ko William Ruto yava ku butegetsi akajya kure aho batagomba kumubona. William Ruto nawe akababaza ati se ndahava ngehe, ndahava nyarukirehe, mu ndangire inzira yaho ndi bujye mbasige nigendere. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, mukunde ibyo dukora. Turahari, murahari kugira ngo tubagezeho amakuru namwe muyumve muyageze no ku bandi. Murakoze.